tungependa tujue kikamilifu kinachotokea, na tutaendelea kuwa na majadiliano na ndugu zetu ili tujue next step kama wapwani tutafanya nini ili kuhakikisha kwamba rasilimali zetu hazitokomei, watoto wetu wakaja wakakuta patupu. Kwa hivyo safari yetu ya leo ilikuwa ni kuja tafuta muungano wa Taita na Mijikenda ili tuwe tukiitwa miji 10. Wale wengine waliokuwa wakifurahia kwa kuwa hakuna umoja, naona leo watalala kuchelewa, kwa sababu tukua kifikiria hawa watu wameanza kuungana, kuna nini kinapikwa. Watu wetu, ishu ya mashamba mkoa wa Pwani ilimekuwa jambo sugu. Tungependa pia tulizungumzie na tuliangazie ili tusije tukaona haya mashamba yote yameenda wazee wakiangalia. Tutajibidisha kama wazee, tukutane, tujadiliane na wale walio katika uongozi, tuwaeleze waziwazi kuwa haya ndio tungependa tuone yakifanyika.